Kakshagin gat bilonjin gat ke mulash nga from the she was by conference call. She supported chin conference call chin Damle Shirley Darafin in Ontario. We got keep jinge be basa Damle Salib fin in Georgia. Nga Arfin in Seattle, Washington. Director specifically Arfin in Kent. Kadale ingan la Damle Liban la gashigat misinge. The Gofin and Kushai el akfashi mission studies lalge dudut babalal wayola ingin Arfin and Kushai ge professional yoksilan la shawlala gatlang si fakula malap na siwas na kay wape mawigat ke kasinge yok fin traklas din gat dagadin kan kasta beki mananak kilan misinge Winston singe vinay kat two step you know Kadesa alun che ularin kolyak sil dam Liban we be announcement ci luma el ganak fashe na shirski fashe slalo met digi ga de fashe na metam siak lagi si proy kakatagani fashe na met ilo malap na siya mugat papatamash ke lalmet metlo min second lang shish kading kain tagani talikdin gat in shifid ba siya sige gas medalom Muted. Okay, spend one in dollars, kat nga dak na sumet bigi man na kewa. Siyak sum dam nigas ta kashaw. Inokay mananak na sa kay mangan madalom. Wana ke ana siuleo asya daw within when na dum Jesus Christ in Val Jordan. In sangka na sil. Net tigilra rek makal alpin Val singe. Kaplalal fungi bela tugunel baptize le ngon kawal line trivia ke. Wanang kikatash ke medium zingia kikadak fashi ke gaslom katlalal fungi la fungulyak peka. Akalimina shesh tapakan yung lom inuguk mayuguk lomin kain uguki katfa fash met ngan madalamin kain tawirek malo katako lagi pa singi siyak kikashalom nas wika dokar. And when Japan and Jesus Christ got you knowing it, you call them in we God. Amen. Lumalap nga, so met George ya kipal sining siya tamdel salip lang kain. Naknas kasi katwala siya welcoming remark on the scene. Matagay wa kipal singe. Good. Ikay wala siya was kewa. Mittigi mana kewa saan kulo kaksak. Yok na singkat ke maulas kewa. Ke koga wawalal. Ese na siya kain inses sinsi in kain kain ni ke. Eka singe tutut ke kaswal. Ke Bible study last na wiga. Ngan pain ko was kewa. Siya mash in medium singe. Painkom Clementi, Painkom Namina, Painkom Shirley, Painkom 903-493-2822. Kloki Ashloman, Ashlo was Kaiwan. Lalfungila Tagali lashki ko singet chi matafung lesi ke ko wulan kat lesi na shish el wo singi kiten kain takaini ki kaslan inditi ki kaslan lo malla ana flogan ang sil yusub nementi lo ki bella Pai kakshagin gaklaman la tomle salip. Kate alena academy la panshui kakshaklas din kat la tamle lipan gan bigat ke kasinge katlong pasal medi gadigasta program lasha pelang kagensum tamle lipan vinan gusai vingum kain naknas kashakat announcement kataki alun chau lashki medical fashion meta. Quite Layman Trash Call come long project.
Aw ngalong glamalap bain kom lenwo. Right? In one up on the Gawa, Shui Coxican got Kamo Lash Nagawa, Pine Win Nagawa, might call get catching cold ship, might flash Koshana Gawa, might have got a long Haluka announcement, my Akfashia Kepelching a wee purple study Lash. Mitigate their Alu Lash and update Ian Market Ash Kevin and Koshama machine. We can make that. Got too much support. Large finan nangosha, got a briefing again. Internship singe, dash no fun much support finan kosha we. Na chairman is uska jagat mata ke Murat Devanchak. Mata malam che making a dem tarun Devanchak well. Malam aklu got sumna malim. Told you got sumna utwan agade. Malam shaflam talilong. Na pang and falang like a malamakush kes master ching. Tangina got Mpake Cocolan with Devanchak, with Kulalos, got some na shombal fin and Devanchak Yamante. Rala pe briefing che Dash with Chopo, Pastor Laldal, she pe Preston and Itawi Mata, she pe Tawi Force, fast way. Talking na she'll dig in marriage land form committee singing specifically casual internship lot fin and Koshai. Na Devanchak gets like a lim na mo si ingin agad patachang na ke Aquaman Church. Defense na ko mamak fashiya Devanchak schedule and we bet. Example, Halloween Wednesday, Halloween Malam Sasha share to do Tosta Finan Devanchak. Pastor Shima by Kolalu. King in Shepa Shella, King and Mata long Alala. Sangshi assessment go critic category lala ngayon tare na luto kaya kind aqua ka delivery go makatash kaya ng internship siya ngadya liya na point siya malalaman matyapan siya kaya long pasalan chairman in akfashi ko akyokye luto tash kaya ako kan kat finan ko siya ka masing akin na ispel siya kaksakin kat maingin na kat palakin fashion na siya masing nga Inche woke. Kat mata ye malim shenri me ta somna utwa ke shenri ye. Inge na kat schedule na Devanchak katin kol pe alu. Kaya kalim ke shenri la kat kol alu ke Devanchak. Ta schedule singe form arturu kinge na weekly fashion na kat showing na ke events na kaya wama ashke. Kalmen faka pa katin na proilo wosin pel na kaya wa mana kaya wa katash ke nge ma katin Akyokye Yuti Lashke. Our Makin Mangal Little Tamil Sherle Ke Ya for some Lafin NTC. She Pangamashka Ke Mashun with Lash Devanchak and Shrompal. Living got really sang one battalion news. Katala Lina Pella surface reporters in our ship Arkan. Machimagat ke sang ngayon som so pa Caslan got by an priority large. Second coming a rapture mga by an nagating ngayon na ke liti large kadina ko la me pel large sano takalan lay mo. Nangarit makin matching at the telesil tamlay chile fin and further when you act for some. If in by Caslan got pa priority Caslan got Kata service of order large ke alunita wing kata like message an anito communicate nga fact ngarit makin Devanchak nga shipper makin ye utwe shipper makin email ke mo kolan alu tangit mam pangan pasat na ngano re ye pangan makate no naro na ate she na tena na ke ikek mange ngalan fing mo make pro make akwan god right timing ma let me start stress kali fact na she ni nangemo focus na sa painan Caslan got takalan lay mo ngamo kain pshit ni mga latay laki lutut lak fashion kel tamlan share le fashion pa effective pa katlila katramo na mitne affect na sil let me masaki bela pang example nga di mo pa kan kanya na katlila na pala alle casual la magatli ke church sibe Itawi all nike churchman and Devanchak at lieke
fashion larsho alle yok na pai akena fak mang related report kat update ye mat lashna ke wo ke caching code kam in kalan kela me akbo makatel kesne e akfashia ke kokolal na gas op yok shupe ina kat in focus na ke second coming ba ali mo cachingcode.com ko met kulan priority larsho pang ara inge kat transition na ke ali large halun a show larsho ke me Tuesday me agena fak manga ke go su ketin report trip march kingena masum penal papa cues montatarol to go bienga tamle lincoln tarol pe arch the minister Wangson tikin marriage pa point of contact las finansial chak kata uchak tal point kat for plans up last and like me fulfill internship requirements in tayina bottom line mana kay wa ako ki fall na ke was ako wala na lang kat makatpakin ke mention pain man na kay wa lo malap ke bela ingin akat som na ke malutla siya ke Tuesday meeting fast na meeting there's na kan long project hello who's trying to long project continue right kulo malap but naman na suggest na patag na rason na ke siya to ko siya sapta tolu for singal na ke singal negos siya to ko siya sapta tolu for singal na ke singal negos siya pe major fan mai to ko pe ke siya te singe pa pasta meeting ke fellow chut wa ka ya kat invited penal ke na faklan may faka pa access na kayo mga kadin ucha klans pa church all kay tawi all sipe kas kata church ngay ket na siya no phone na kadin ka klans up alle shui ka aksa kin gat ke mana kayo to pangan si fan ma marking siya pa ko sing proy pa ke min kain si ma fak na ke order of servicing sipe ako cafe singko marriage market li malef ubena pa fashion plan siya wala finen ko sai kan masing pa leadership program internship katash ke na fini ke kana shish katin from kin mga ke past meeting mai ta ke sette au ya what church ke mga ina ak siya ke prolos ke mga ke wa katash ke imalut akai pat na ke katin pastor la ta ta la me one the work the fashion Kaslan got by Ushia. I mean a transition like a Kaslan got like a in Tuesday large. Total the Shieto or Saptato for Sinal Nation Megos. Shieto or Saptato for Sinal Nation Megos. Lame got in Chia walk a Shiatla Solomon. Bange Shifana again. Lame got in Chia walk a Shiatla Solomon. God please, with Solomon's request, Kashmir again. God, please, with Solomon's request. Kuiskes tapukan, parabel natasan, met tigat fast na meta, ne relatie proy, nagat fast na met. Ay sipe siya, kumtel siya na long project. Kat proy. Olim got in large. Got all the shui coxakin gom gemol lash. Keok walk well in a large. Got palak in farsha kitchen uncle and alum nashish kashi. Nashin fell on the phone. Go back telling me in purple naters la when not to come sapama, Misha Molia. Kitchen launch yo. Lom nashish kashi na go. Kat pang na siyong kaksaking gumito na kung pa katsifan lang Ephraim, high shake up, inka siya of Philippine,
Kompa control mana kayo. Katu short mana kawan ang pom nalal fung la kung wicked. When come promise where 2 or 3 people meet to worship you in the midst. Ushing on madal no minikas kat uskat ke. Kada kaksakin kong ke belchingay. Akes makin yikat la kat worship ko in spirit and truth. Live in dengan madal no wangin kalmen or malas. Katang na siyong kafesyong ika sincere na maklas. Dengan madal. Leila lang si kawul no minawi na maklas. Kain siyes. Wana ke kolosya sapta tolu fosting na agufak. Love bring everything perfect unity. Leila lang si kawul no minuskap ke pasing. Katang na siyong wana ke Solomon el pang na siyong. Usilan met inus. Uskap tagarin pain metlong na ke maul mapatpat. Katalya sul kaksekun kum ke maimi. Pang na siyong kainin wansi fan ng tung Jesus Christ siya metlang ulaskat pro. Amen. 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 Laim ka delin siwo kesiyak Solomon. Laim ka delin siwo kesiyak Solomon. Siya to ko sa tolu fo singon na kesingan mi por. Kay ngariti. Take fo singawi. Laim ka delin siwo la Solomon el siya ke masingi. Na alfat na siya mayen kom siya ke lan may inlay mi meta ke siwas. At siya ke mo loy na siyong si fan na. Ka ke may cash up. Ka ke may lokal of loming ni siya. Ngay fa shot makom siya ke ngay shot lan may deta ya kyok liki met na kaywam met kiki kom. Oya pelo siya fa takatikum. Ngay fa oya pe shot makom tia siya ke in mo lom na phone kom e cash up at falay. Yok kiki toksana ko wa siya. Ay kung fin akos aliyang masa e akwak lok kaywa ino na TV papatamo ngay fa aklos siya mo lom. For Shafla, for single maker Fagang, Solomon in Natalik, Akalin na Lime Card, Cascas Nasi, in Moimashi, Nilsom na Jerusalem, at Tumaton top in Wallang Lime Card, Eric Kisha for Makisha in action show in a sin Lime Card. The call, Elorella, Kafas, in Mike, Cattle on the Rewa. Pangan Marie Clash, Pangan Fellars. Patching with Akatige. She became Munish Velas, Lame God, Elinchi Wu, Keshia Klal Solomon. Lame God, Elinchi Wu, Keshia Klal Solomon. Vinga de Sam, Marie Clash Naikaya, Sapta Shibanangate of Naka Fostoluna Kaya. Maikutelan God Nashel Solomon. Evin na Solomon ilang si Lame God el fashna ke malitilan papataman Solomon el somnarun God shia lamet met etayak shin God talenus met lal wana ke akwak shwaslan God Maluti chinga taka na shish machine alla fall na pa na gepel. Inge na God patachang na ke losh makat kalim ke mapak nature lan fella singa. God alle kalim na pa ina katin siya akes makin yigat na kay wan la kat na fon na foto le. And nature singa pa losh singa. Unmuted. Muted.
Unmuted. Lemon digamos el disconnected. Lemon digo muted. Mic to one. Kulo, tamle lipan el shabash kada glitch ke connectivity lal fingan ko shana finani na ta shakta ne wange kat kan shakta fashna met el fin floqa kat fa silbe esang nasil pasha shafla sil academy apa malutu chinge el academy la falein ala yok el ya shikyak na shesh misenge nature la ke gluk la sha e masik finances amalutu da academy lim kaderin se woke siakla solomon siak sila solomon el siak ke wisdom el siak ke lalmet men el de siak in los molal el de siak ke mekasha ke ben siak la pasi se loinge ba nang ra kat pa bel alena in se wo sil ke siak sila nge na katfin ulang la pa na da shana ke fingat kan som ne ke osia akos sapta on koshan osia pasimit pala shishik in pel sima taling din gat ngem tan show esam lash asham na chikin an lang la fast singan ka pinsi si was lang la osia akos fason koshan amo ngasuking ina osia pa sisin mit pala shishik singan luwa esam la Isaiah Jeremiah Jeremiah's mas lamentation Ezekiel Daniel ba mit pala fleda na Osia Soil Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Apakak Zephaniah Akai Zechariah Malachi papala shishik singal luo mapala ni safla Old Testament na da siya na ye ang fuku mitigi lem el physically susten of invela na fa me fam gospel matawakil me to Mac Luke John na maluto chinge tagana shesh academy na shesh ke osia ko san for san ko riti metlak elo sefa lisyak le mayen wangen ito lalos cake kos metol kos tiebe teya a kos pulesh lutila ke mainge Muted. pulesh ko bos nga vatie akilin when na duos sepangon mo elos metol kasi sila metpala osiange kikas foto nikun lasha ka loss lasha ekanauskat kat kain ngais malutu na seshinge nagigatanda ensiange kat finte orek magun ke ka kastan gat alu pena seshkatin kain konek mulin sewo Special nga fakoinge pa mas na fakoingen nakat fin kira si examination ki dalik natal David nge pakang den dalik natal David na kirishipin makuluk ma pepala kalim ki mulal David panagin kayan dalik natal siya nge ongaye na kipel si David el Forla na sinkada napaitak yang na si Solomon malutot siya nga taka na siya shkadin ito lapan kat fin bangon main siya pakatash kem siya nga kumigas na refrigerator lumandash muna kung matalikin niya las tosas kung dumas casting ke kung delya flat tire an generic lege kung gipangyat ni kusray convenience nga kayo ash nakatfin equate mangan main sewo bangan esikilin sewo mataka ke talik nata siya mayin masenge kumka nakilin la cash up lomo ka cash pesh cash up la siya taka ke main sewo matakan si dalik nata siya rin kada katin ka nalan na akilin mange inora ka pash las na sin kada in fukukwil kinamita
Na kefin bakadel vaklain je oshel Solomon ke sulela lalen chukke lalmet met. Lalmet met madawak ke shang sin gat. Lalmet met wangen sie met ma education lie complete without true knowledge of the Lord. Mayen ito la koma met mata lash ke vak mo ita. Ito lasha sakawil. Na fin ito lasha sakawil kat ikla met salal kang. Met salal kang kat kain equate nage met ma masyafin bakbak. Alle wangen ok kasum lal na din kan shukye. Lom singen kain shukka di kadin tu kag fin kastan gat. Main malutu chima ita ka na siya tunge Wednesday. Shukke misle. Misle singen kadin rek makin law suko makat sham kaya nga ke James Academy ke James Tolu faslu falen gisngalal go sanla. Law suko na makat kaksigen kat kaya nga. Kat sil nga ipe mo ita ke. Na katin ke inseksi fin furyak katin elesa ka insek na phone singan. Kamay kaf na siya siya aklalap suko ikafastak sukongan. Maingi taka na siya kayawa kadin diye lipsikastan gadinge orek makin. Fin siya ka pa kadin te long makina kadin matawak orek makin kas ngay nusid tangibility lan mana siya. Maupe na siya kadin sang nasingkat pray siyaksel baka kalamige pray laka. Wala ki los mtasis kenen Moab inutyak na ke felin ulayanga. Ene na elosin tap na kat. Ngay taklip pag ashuin siya kashuin pagkanyang siya in matak mukui na ugu ki rapay nugu ke mga akaliming ke second coming katakalan lem ke rapture na finfela. Payang afak mo rapture fa second coming. Kikat ludi revelation daring. Mga matakay na akalimin na siya mamay fasik me. Pa-demonstrate ka akademiyak na siya ki elos mta ki sisken velin ulayanga sisken en Moab. Tap na utyak lalo siya. Na maluto da tagoy nge fin siya ka pa mga kum silela mo siya nge kat finangais na siya maluto siya nge kat papalanin siya uke mga kumaske silela la siya. Nga may pangaka siya mga kain akademiki maluto da pela saknas kitin bel nga esot na siwos malang si Castro, fakla kasi luo, ka testimony si ma inwi kaksikin kat, ki wala na lang na siya. Pero nga, may ka nga siwot na siwos anas siya lang si Castro. Lamala. Well, nga katasya, mina pa nga efinen analolo, Haklon singkat ke maulak, ke nga kapen wikobos ke ikose nga indutut ke kaslan. Ngarlen na ingan kinapay may read sikat reading at amit tikipen ake to sa Solomon el siya katlen sang lalmet na sila. Lalmet sila nga syuk nga long sham ke el matayan luo na tal siye matayan na tanya siye talik na ta mi se laula likke fonga may lalda nga usan na rol toko siya Solomon na el telamay ni kaya isisikat basan na si pulkya talik siya nga dumla na natal lang napay niya napay me lan makatil sang na siya il fact may niya elette unyata shakta elita la fin nesi manata talik se mo impaita kyang tin nesi sa na lito la pangin na napayitian talik se ang akulo na malak na singkat ke si filta ko sham ke Solomon ngin si filta ko ap mayin si esketen loeng na ke mo la shopen aklon singkat ki pello ko
lo na mina shakna get balance yus malang si kasha Palgi shbin bela ngavin shak mo kusin shakna kan longat ngakulo malap ki kasha na yoksi manemina la kalaminga alena yokshipe ingain wi akyok kemelutu chengi in fakat na pai kata maupe ma kat meta mut ka nakikadil sang lal mit min Solomana el general decision ka judgment na wo na ke mga insang connect na pai genuine di ka pai yan nesik ma nata na pai talik singi malututan bangen makat psal lakihan ngalal fung iswas pe mo aspe yuruwos ngay ngan ke aslo wosan ke pel singi mayen kate finshak kun tamla shirley len kain ismay kain wrap up kain academie sham maka dak fashion ke pel singi ke book singi fact ya revelation pel na wo se be vine ash kisen siak metigat fashion meta o siak pesel na tukundari mainge na evine ash pel si na shestako kada transition ke book ke gospel of John main John ben abas mas the revelation arwila na yok shipe na shesh kadin vlogon na lutut ke John kapshani ke Genesis ke kat faikoloya da Genesis without further ado naknas ngi tabelangan kan ngi na sil dam na Shirley in Ontario dam na Shirley convene long project naknas take it over from here Unmuted. Soon. Leventy kulong lap ke pelo yok na launching card ke Ashland na kaywa na sibetang lipan finjak kuin sibetang wikat yang na nemi na kulo ke kasin kasho sikat long bes euro me kasin arlena may na kaywa alle yok sibena sisin sang kasho kat kumakatas kaya na aglen le tamaliban el fan show en pe tamaliban kumke axifil al faxilo mitliga chonge bubble study sisakulu ngatina morning la sipeki nga maleke internet bien si mga sula wea sisakulu kung kapshan na ki da klosh lagi spin lalmik mitsingi da kwangan da yarosh kai kulo malap evin wana siya kangan aksya fila me malitu si larsne nga in mga palakin fashion na masyenge nga lilal fungila me kalam singe poeni Allah mo en mama khulu pakanten we kalam singe ashpe we langkalang nan got ashwin pelna kewa the focus priority larsing in even by kalam singe ashish pakate focus na kema ashin kashaw ingin na fishing larsho ko maina kadin somna ke apa takolan lemo fishing larsho pange enina even by kalam singe ashish kate alle me motivation larsho marning kashaw loshinge ngamata ke pelna pakante intelite ya tarike masin tanga kapashin na fashion in la ingina ke nga arfinen ko shaya nga loina ke aqua clash ko mugu larfinen ko shaya kopenain nga fa mo priority larsho jashin ko shaya na moita li ko mo different ke mange mo
ma wu si bang mình cái đấy conform là cái mà fin phe là gì cái đấy transform ya cái vấn apostle Paul fa mình bang Callum sinh thì tất cả fin phe là sinh Callum sinh tất cả những cái sao mình nang ali aqua mga palakin nga sui kak sa rin katla lucia me nga boots on ground finen ko sa ngandi na pa long kalang na lal lenikas na pa ako ye na ke client sap si mga life mo na aki na mit mengan lutut ke kaslan na ko langan pastor shopoi met malaikat langan shopoi nga life mo asu hospitali met nga ito experience lan met call lan cashin calling na elos met life ni kaslan ka elos from ke mind ka sao elos kalim ke nga kan ni kalim ke bible study larso ke nga from ko sai nan comparing na ke met shopo ko met call fin cashin calling there's different language na nga shu kaksen gat la lor makin cashin call met calling in faka kalim singa na sin rest of community lar finen ko saing ate fakin me mata nga la junu webinar lemon triskal faka cartel race meta in its right time in faka kalim singa nga shui kaksakin gat la lucia me nga puts on crown ko saing and we fakali kalim singa persecuted got fashion na man kalim singa pa nan tolak loss meta akshak yikom ak may kinyikom kom fashion na man pang kalim singa pang kalim si man nan tol ka dala kat teta ka ke in mawon sira kat ka in we fakala klan Muted. weapon na ke cheese el ta misha katin in faka lonkalang na singa ale shu kaksakin gat ke me ngawi me matropo ngawi me kolani tawi ngali lutut kin na pala fishing chenge fin wang shir la ka som nan ka sao na mana ke wa wang kalim sing e fin ka taka ke mo te mot ko taka sing lan lai nge na kalim sing ngamoy alle upe ka din li na pai akwak lang kalang lan ka ta I think that la te marches fella singa te mal large o ka ta kula ta la pang kalim singa nga fa kang min priority large el tena aske maka titi ke fakya la lem na shin betago lordship on wan kalim ke mashing King Solomon in she ke kalim katel sang shipe plus nga ko min wana King Solomon kat somnaron kat ni she broilen mi kalim la in tolka kadin wus plain metlash ka metlal na ke en wolen ashin nga la mom de lita pel alla pakant nga man kin nga fak pien she ka mena nga asko sha nga lila pakanten fashion mera chiepe pang sign Ship pang sign market kan die last kalim gosh losh shugeni long she mata shfena shukin mona ke shfena umne line ma faker ke shi corinthian singal tolu 48 long she singe pa yok shpe meta even gom loin na ke mo lash machine eta na in Maslon show kusai la shifena harsh ilya when one long she one kalim shinge ka dena na kadin pro section katin usi long she kalim shinge na shishkatin mata in mit mishla mata in mit long she shin she wana ke chi she sil fa fela ete yamin kom long she shin she pa kalim mo Ash infutin alu lasha. Ash again. Kalim sing even wangen long shit. Forced by us small lash. Ngali amatafinin ko sa ingin. Tluo to lule.
weekly offering with tolu la machine ngar murate fancha around ni run phone katli shi sham ma yo ke person met ko saenge lash nge wo kum ka li na long la kalam shinge energy lo kalam shinge in an ashish wan kalam lan fela shinge ale shu ka chicken got ke me es mak mal si pe si ke fo shinge ka si pe si fe si lash na wi ka ngela me lem katel inchi wo ke Sheikh Wal Solomon me Sheikh shinge Solomon el Sheikh ke lal met e fo Solomon el Sheikh ke lal met len pain met lal makat sang len kol met makatel sang under him ngakom ngalong de fakla la minister triskal na shikin bel na ke wala kat pas sa shin nom shish ngakom in na kalam shin in tol shell la shifenam ta kin shell la shifenam ngakom te kan somni lom shin ye tu shamon gaslan gata lom shish an mashal kalam shin in tawaki lom shish fashional yan Double surely ngamo double lipan it should be disconnected. Paye. Unmuted. Okay. O shaka kalong. Double lipan kumuchak. Atalial ke Okay. kal que devasta med pelo Namala. au algo singina na Ilbinete ko katka inisyon ko lang naki Ben Bible Study yan. alo Alawo. okay Pastor met. Kaya chak na kilong sila. Me wot le. Kaya okay. double surely evine kung kayo pastor met ki aksafi yan. Katafo yan makum mutawagin sa mon ki. Mga kat-expect, kat na-expect mo, si kaya ko yung i-spend, kat si vi love gap and ko try la mutlash kan pang na ngay. Gloke efforts na gawa magkada akin si Uyel down the lipan ke magat kan lot po siya. okay Shirley, shot na siya, pero kal kat fashion med lementik lo malab lo belo na ino na kus se marsh ke Facebook kus liye katabagat post ye ngale kate sham kun oye ko week lime ko story ko cham kun puksing fact ya ke ko cham kun fact ya ko rela fact ko lo se ke as iplime ko sema ko cham kon la ke fact ya ke na yokian fact ya ko mas kanon puksing manasi kum nga kum ineta le Mola siya kat finsang na sin lem, kat finlalal fungi in lem Jesus Christ, kat etiya wipalakit masima akalamia kifak kagingi. Banga masika dinaktan kalim kya. Ta shokta, mana si kum, kiden etta, kiden mo fak na sin talikuyas nga, maitlash nga, ilosin tiya pasala, ilosin kainkin, mayin, paela fela ingin, arla na kafu fu pelingi, pel kainin ma pos, sikyak ngati mo kiden diorek ngati mo kiden dui na som matalun lo mo proy na on na mo maingif mo life fast na met ta shokta Bible effect ke meto mo katin pro etie pro mo kena katin liye long na ke mas sikyak ingi katin tem da pro mo kay van na Gasically so lang, couldn't pray and watch. Masima sikyak. Couldn't tim ta proy mo kay van na. Mayin kainin ma pos ma fakekis ke puk senator sing Bible lo akilin ye usi may akal na siya katin kalim ke.
le mai sikyak mayakal na sis kiden makaingin mo ulla sho na midlig di vas na da inanabel na kewa kisbin gaslan kat paingeo kade siyak ki gasalan kat ona gi go skalam ge lemon di lak ge zilam tamal liban nil fak tamal salik na mina ko skal kad na kalam ge le gasing et ya mala spanan kat pel na kat siyak ki gasalan kat then nakmanas okaymanas itaek yorol migdan mukan galim gen anas wiya kat ibashla siyak ki gaslan kat proy kat faletna se fallna gdenak faletje kullo ki moulash kullo ki long glang lom kullo ki long si yaklom na sis kullo ki lo simashinge kullo na sil elimination dreskol damel liban ge aybet andamel salik uleng nemina koske wa mash inge bam dal ngalo si kullo na selos kum flia mo lalos ni misenge kden mo kan ispel singin lutlut ke gaslum kden mo ito eda mo kan kden molgun kat kulo ke maingi kat proinen lum sisimet lang ulash amen kal na kden vast na met nanage magat akkelim akfashige fakek ni misenge ngake oyepe Akademi la kusema li live kadingen nakat live kung vinlong na kung li dial in number sige Facebook live / nga pa 720-820-1438 number sige en ke kabaga chik den improve mo na got kadak fashion na gawin mo kan we base parang ghost yan no sang access code si Dashok nembo masa sak penarek ma. Mun sang dali nembo masa sang access code chan dashok kades like in mod delay na access code chuk min bang na bang na nembo sing sa ma kumvin even airtime malo man by cost you something. Dashok to chupen mai kat kiman na ko we kalim ke Masika, may ngan fat na ba na siwas ko sin galam gele fela mo sing sedan ilorek ma overtime ilorek ma il sang coil na vonna ilan chufela talit na din god ko ilos sa masta daril gel lalfong ising sedan il chigelen chufela mo na kaywa in mo palakin ma sa may fasikya kinye na managawa sikya Tari, fakekle, kung dalvin long mugulchingen Nostradamus, te ilte mage Bible, da siya, loro kain palye yaksima mitfela bang na mapaye. Askta madavung lagi, genga yega tari ngali ma Nostradamus ilsimus ngay. Nga ala siya, nga ba na paye, nga fukling Bible da na Gaston God, do go. Gaston God suwas. Nakakumit of kaya Gaston God suwas. Kat hindi ariti. Ako hindi ariti. Katikan galam ge. Ngara message sila kiya tariye. Basitina. Nga siyamdram ge US Constitution. US Constitution lanen and of course lanen America. Constitution lanen America. Kung hindi ilosamam dagi military nge. Ilosam swearing. Siya swearing nge ba ilosin protect, ilosin defend, ilosin support the US Constitution. Na may siya pa siya kasi kum na sumulang la sukle me Constitution se katfuliye ka yokya na military personnel lash nga siya masang mo lalos in mo kan sang karangin mo tan val si America nga fact in sang kulo yok na singkat may proy la siya pa katilan liye ko siyang ilos si Marshke military katilan liye ko siyang kusin ti patat na gemaupe Tashokta, may fact sila nga pa, kadin loy nage mea kanon US Constitution si nga kum. Sang mo ulash, sisla siya ulash, madayin giyashlik nadosh in lango ko, in akfashe. O tibe ikli nage bayabalo. Nga kum finta mo kat matlalvongi, akat tiyo sisla belashin riti, kanin lalvongi fakasi balash nga Kat may ta misingi kumsum long alu may ta shamdram kun kanon Bible dahil bang topical teaching topical teaching ba dahil sham git kasi topic ke Bible topical teaching il feel good type of sermon kumsum alu may pasta nga fact makun madalong alin siya ke kumingan ke maguluk ke mangan ta siya ash kaslan gat sa mata ka si was
Ngagum going forse kat fin dieta le me fekke ngai. Kat going forse kliksina forse kat fin dieta le me kanin fekke. Tikal me ba fekke na kat dage fekke. Fekke il bang kapun pa pal bugon ngulon gosh kam dage Genesis fekkolosh ni kat fast na ke nganak kilimi de katang me da ngai fum te fekkoloina. Kal men fekkolo pa kat outline yan am kay van na. Dalig se dalig ruk sing we Bible study ngay. Si matlik saya matlik mergi ba si lang fum te fekkoloina mangan gasingly. Dal gasingly siya. Nga supeo pa kot ki petse sing phone la men kung hindi petse sing phone la na kumiki sukle me kanuan na ba de ke pon fai ba lementi glon sing kat ke kainin mit kol ba le minister dress ko mga ma alle ilakin gas ko siya nga gas mado nga kiten mo de tol na gas mergi mo ka gas sa sivena eluti kat ma ngikiten mo kain flokling gas la so min ngayon fact na ba yun? Think akong gas English, ludig gas lang ka at nakla siya sa makat nanakin may American naman. Akong fin ludig gas lang ka at siyempre kigas ko siya, fact mga kitin mo pang foxy, akflet ka at masing isong pasyala insiyom, in matan insiyom, and si magasing nistikan pasyala. Na parang lawok ka tsuk gas sa shifena, kitin mo kain ilakin may, kitin mo kadufan na magalim ka. Exactly, opinion sila lakpang eh. Nangapag men ask kawak lang eh. Fumdal te gas ko English kan mawiya tao ken. Nangangay. Kung figure na gas English, it's all over the place. Kung mga American may gas English, radio station, TV, kaya man ako gas English. Nasok to. Sa po katosis, kat finlong gas ta shivena, ash kalmi. Men kat finlong gas English, kaya nanagin with American. Min kat met to min kat met ko siya da siya ngat mo giden mon gan la mo kada nak flat ye en sa mawuska en America ak flat ye culture sing ak flat ye masima min en America bata fay kat la kat kain pang mata we or magin kanin technology ng ge gasolan kat on nag element dilak ak kay kat nga samram yok la introduction sila nga kada sure na ge fay ko la so Fosimit ke fakyak. Ak kalim yinasish takolan lem. Takolan lem inanabel na kayo ka charam kin fakyak sapta se fostolu. Katikan sham na o kati ridi gaslan ka. Kalmi pa nga in fact na si wasle kumni toy ni kat ndarong Katfin toy ni mo malan kat pa toy ni sing Agat te fake, kat te ridigaslan kat. Kat te daf kalamalan kat. Genesis sapta se, sibe son sapta se. Fakle, gaslan kat, the word was God, and the word was with God. Na me gasing pata ko pa gaslan kat. Nang akong fin theory, kat fin sham na kat te ridigaslan kat. May na, Katabi lang kita ramramin mate na mo ka dito. Hindi ang yaslan ka at wag nitayak. Itayak tako kisang isin ka pa sok ka sapta tuli for son koshingan. Na siyang isin ka at pangan matawagin nitayak. Nangam tawag ki sapta si fostolu nga ki riti na siwas kaywa. Fakir sapta si fostolu. Inse mo mo sa riti puksayinge. Los sa long kasin palayinge. Akos masumle ke puksayinge. To upgrade me pel sikyak mainge na kayo. Nakikita yung kalam ke. Mainge masumle. Kasi makadak fashi ate mo katito mo dasok to. Kad mana ko kat samsam kun ki kasin kul ki online nga Katolik makun maingin na kayo in mo katsumos la maingi aske casinggold.com kus nage website singa kus kun sum liye mana ka chamon ge nga ka cham kun nga katsumos la aske casinggold.com mayin ka tin loyang na Kisipin matamalut-lut, kasi lang matamalut-lut singa luwongan, ilos Willem Jesus, ilos Willem yatolo tafo, lemen lotelo lo siyang, wuluti lalo singa, tasok to,
cash na selos pasmosla ulayang sase nan kayan ulayang sase masimlesin sama mutamalutut ka basal si matako ito kuwengan pa basal Paul fonote basal Paul folakan bangay nakan Peter basim ngan katulad Jude el half brothers like Jesus el dawi mutamalutan belsen to shokto may nga nakawa nga kung findia sa mosla may lut gaslan ka at katinala na loy na sin mate lash ngay. Na para katsiki kayas kay wa having that makot nga siyang nga inclusive na sil Minister Tresco tamlal lipan, tamlal salig, tamlal rapat na ilus kay wa kuwas aglin ke kasing gold sa masyakak kay siya may luti na ke week. Na Fakyak saying is up to say fosit ko sharamgin abangan takolan lem na sapta se niga sapta dolu sharamgin churches alu it kosh nganle ash luus nalungan ash mawelo so or na fon na se los ash masafali los orela na mitliki ka trash na mit na ke masinga na ngagigdan kalam ke kasing udakyak lang matlalal fongi ka gas gas creeks dal va mo rupturo ko nangigasing ni mo rapture rapture sila bangapel si matlalal fongi na kaywa ita fa udakyak na inkasao lemile falok lemile tako mata na kipakon yengo yining yengo matter of fact le Atin ready Luke sabtalongol si fostong lagos adol ngolon goshon. Katin fact le Bible fact le lemle ta ko le mata na yineng yengo. Rappa si ugukle palal si ekasla. Na ilusa mamise ko Bible fact mo ilusa mamutulle lalal fu mo lem Jesus pamitlango si ilusa akfashe mo lalosan. Ilus pa sogak na yung siyaw in Belsingan met. Na, ilus sa mamul in Belsingan, ilus sa mamul lalal fungi, ilus pa ito fa utakyak na, ilus ito fa sogak na yung siyaw soon, lem Jesus, na payong in Belsingan, met lalal fungi na kayo, ilus sa masom lamit, ilus sa mamul in Belsingan, isom osin urine lem, na bangan Belsingan, kot matlal vung ya sharam kun merot sing belsen bakit ya toy din na urine lame cheeses kat kun mo kat talik na din kat mana din kat bangan belsen an akfle bangan belsen mo nagigasing li siya nga mo sunang an kin last chats ko siya na game dila mo be my seat judgment nanon ko singan nanon ko na sin matlalal fungi Nasin matlalal fungi, may kalmen non gasen. Bangan bel si maitek yang OP. Kainin lemon deal jaram gin. Amo siya lalal jaram gin parables of the talent. Met cool si ko king si ilsang kay siya may catch up na nasin kay siya met tolu siya pagnya siya akyok yelik siya dikshin akyok yelik. Nakatkalam gila may outcome singan. Tasok to, pangan pima si judgment, pangan bel si ma utega open na sin ilos sa malalal fung gilim Jesus Christ, ilos sa ma akfashilong silon God. Na, palan bel singan akflet sinorik yait kosh in kasao o felote in gasing liso ilal mo Casting is about more the great tribulation. Na gas ko siya na kibabal natin. That mo may sangayak lalap. May sangayak lalap. Pangan bel sa mga eat caution bel singan. Makulun na kiwasikyak. Pakatram ke fakyak. Ke sapta eat caution fala. Nega sapta singalya. Nega sapta longol. Kainin pala ram gun puklum se
ikekla ars silit kosle kaisi silngen ikek as os fasfasko os saljalsko os shashasko na os laman adin masadesko kainin mangan na kewa kainin may akal sa may isikyak na sinmet sa mamata felo pangan kanin na mangan ti mafishesh kan fat na suwos kibelsi gede fin along slang geden pon fay mga yo gede samsam kun lila kainin mema mangan mamay sikyak ngan upe masikyak ngan may to isikin kain gun mise o mise kain gun may to kalme pa Bible atakla may ngita ko patatyang na yiyot ngailangan yot se patatla na fake uniyawi 요청에 대한 요청에 어때고 ngayon kun mise ti ma kunak pa mise ngayon kun mise mayin palan pel si yeit ko shengan longgeleng lon got e da fa itak ta digi felo sing ingin na longgeleng lon got ash kisbin ngon madal flia ki in aula la bangon mo paraclete nagigas krikan paracletos singen pangan aul yan blamel fact ki Eric masaptaluo fact la in fantasy matamaluin beljan limit cause som nike na nga sa payama awol ya comforter singan il sa main awol lalim sa main matayin matlalalfong isi nagisipin na aslan longlang sing long ngon matal panang ingin aking akom tram ngayon akom kan proy siyak ki longlang kat intako kudan makoin is plugin main sewo payule sim de damo me sino del nigin lamang si Kyaktari, sino nili tomay ng Faroe ke Genesis sapta tulivos ng lime ko siya. In fact la tari God in fact la ngayta ba sabay ma siye wen in mo fukulya in si form. Kaya ben el makuluklal sidan el shufel la if na sil etom pangan ta falalan med bel singan. Mitligi na God el we meta mata el we will etom for yin ime iden. God gets been wooden alan vela. Min God il matal panang en makad il ashwe en non matal. Subeloing nagim masing en makad il ashwe o en non matal. Kalme ya pa masa mga kum akfashi naki urkmalan God. Lemon juskul charm gin ge Leviticus. Kigat ponfay Leviticus ale ma mitol ko priesthood nga may kisilas lalus nga inon matal kat kalam gilash kanin may kise nga fulia kin nagapay lang siya nga wengin ilos fulia may kise nga may Israel na kay what million to tapan mangan sikyak. So, tapanin ko siya ng furiyak. God el fininse will sa pa mga forek maingen. Shikimot ko, nga kung ako lagi na gisi, o kulug ako yesis, kulug na nakla siya, kadal din siya wuke, may kin na siya, kita ako lang gisi, wengin man sang forek may gisi nga. Nanti iklebe na si kum siya gikat akfesh malan ka to. Mas malan ka, kita norek man kin nagyamalan ka. Evin bange kum maging casing nga kiswin casing ko ala pos matsiak le kiswin period sa si bange ko unit sa si bange may ngisik le mas mga casing ko mas mga wang casing ko sa na dik in fact na suwas le kum casing goal pa del ashke PDF files el ashke website la siya kung download ya silbe may even sa bad kung tin sa po may ngi kumindiak madali ipinpay pa siya na ba sa pongan kumitia plugin ba yun siya una kaya in fact na ba yun siya mayan God el matal malan God inunan matal God managawa mga kum akfesh na sin ka to casing list ba man kum consecrate kum pisin pole sangkat len nekla
ma in bowman in mamatal kum de use malum si fena in sang akflet in sang kalen sa pikat men malak kum si fena rom sap ta tolo long tolo bakan kalmen fosingen nga kum kat na phone na kat photo tolo kat sa falla na gilong klang wan kat mat kuluk na phone na banang masim ako tum maging kisang klan sa pikat kat tie koy nu si malas si fena in sang akflet mayin ke fakle fakik sapta akos nga mo il akkalim ile mid le son il ilyak il tapan as throne long lakos sulpe mid kolong lakos mdain throne ngayon Tia siya fan na siluskan ikes la puklum lumisingen. Tia siya fan na. Mayan upala mangulen singen. Sige mod ko. En sa mga kumilyak na we, malamangol. Kita siya nga liksanina, kirarla ko, mukla siya, siti may tangit mo. May nalamangol. Pange aten fekyak. May tang matatapak. Long sukla siya ko ni kesla puklum lumisingen. Connect na may si fan na pa wo matal ko ni Kesla pa lem Jesus Christ. Na iba na kay Kesla may yin ilm na pa wo ilm na pa regular na non kayak. Nakatibas namin nga fakin mga cleanse of block ko mo ni mit ko mak shikyadan na pa Bible of fact pa usim maslash pa usim musesh. Mayin kat cleanse sa pikat o kataro long sila shifena. Paile pelal mitol flat air na kadilunilya taliklo natol ngay. Bang ba nadap abayu. Kasi pen cleanse up lalos kan tiya fast fall na long sila. Sap kadilit tiya sa may in uniyawi kumingi na tasyak ta kita bulakin may kayok na mas na kaya lash, nagimatayin kayo clash kika chak na mula. Hindi ka nakat la, sikin na nakmanas, na maingin na phone na fakan iyak le. Bakit magulan ka ito? Nga fakin na, kaya upgrade niyang nakimalutlut siya nga, upgrade niyang gden akfashe kapın malutlut siya. Nga tram ki lubuven it kosh, kasi lubuven nga aşkal meye. Mayugu git kosh, aşkal meye. Mangan na phone na. Maybe, lola, kung antuin siya nga, aşkı sensiyak, medligat fast na mo. Katram gün, ingin na katram gün, rapture, great tribulation, na kresho na ke thousand ye na katava aksya fela mulutluta na ingin na ngay tuin siya ngay siya clash mo kisensiyak lemon tea ifin ask kisensiyak clash mo kumisa nga konye la mulutluta ake bay kesla pela ko ifin nemina ifin bena ashiru tabel saluk na ake sislam ni selu mo ifin ask kisensiyak selu makat kantopokla na nga katava si vash namin Kalkulamalap Donald Shirley, malalfong yung mga askisensiyak, tametik sensiyakan, sam lom ki buksingay fakya ka, leksyonik na, ikesla na siyesh kadin galem ki, kata mama akademiyak nge, faska bajima, kat kai siyesh vena, bukun ka sukanum, inglain, bon vayan, dan naki makataas kaya ang vlogen na samsam lagan naki kung vakshipe yok si makatudig revelation na manakkalemi ki revelation ka fakik si vastoduan la met malutik kas ki fakik nge epala olalalan gada chikan davong la insewo na ngaki sagak si was makum ludigat kebe met nge si Thessalonica akos pasingal limikos nagi singal algosan pakoinge makatluti na siwo singe masin lemme katsa nga mulgi lenzim lem elataka fatia sommet lagelo siamise fa o shipo shalala o ebe poshen de buven flatlana
Porsen me ukuklan God, na lem si vena eva otuin kasaume. Met sila lalfung in Christ kelos misye, pamulyak met. Pasingalit ko vak mo. Nakat siya mo din pelse, pawilolos, utakyak na in bakan yenga, inoasun sin lem, yeneng yenga. Oing ikat famata yurun lem, mabatbat. Pasaptas kalal kuski, sapta kusan vak mo. Kimainge, kosin akay, siye sin siye, kikasinge. Na kung samsam kun utakyak, ka rapture, bange kasingan, ke katudige skatala chige. Auk. Lo malap, na siye naliki second coming, pa siye distinction makadinan ito kipel singe. Auk. Kada sa amin saan kami dukun yetausin se. Doon yata ako since pa millennium sin. Dukun millennium singan, but auk. Yeah. Actually, metliki. Second coming dako, lemele cool fail, balan bell singan, but not like a yetausin se. Ilo malap nga kena liye ke metiki ka truangin long li tilong gemangya. Sinsiyak sila ka pa in masters marso ka. Siya palagin kan tuyak liti fakak ke. Ana ka din long mo fairy tales si ka mit siya pa tamlel chirlel liti kat kenge. Kang akum kan tuyak palagin liti ana ke kadil sang isungya na siya liti kat kaya. Na nakpa siya lasha katin kain alena akay siya sinsiya na ke mas na vako. Katin orela kasi in kasha met maliti kat pekeng mayen fakke Deuteronomy vak man mit kapri all in gao. Pasis special kat ene na katin supportive ministers lash nge pastor lash nge ki kasha mat kansang na siya kamit man gado. Nga fak oingela siap met mata rakan sila met ferry siya ma god na ma ngatot die dena ma pa semanyak kita sakta fingan ta kana sis kastan kat ta kana sis kadina ka ta yamang go to the ends of the world fakak maklang siya kay kum naman chirle siya si ma shiro wasang in fakakan in come out of the closet fakak kastan kat lumala. Lamentik lumala. Aspe kisensiyak saya ko oyebe katliye Facebook dal ko siya maash ke Facebook ko kan kliye kisensiyak malusan katte da mana kay wa ta shock ta katke may in casting awareness may in kalim ke may see it on il chike may katin tiye luti ke books ng sa may kesla na sis katin galim ke may da siya mga bang Third World War may da siya mga ISIS may da siya mga kainin mamay sigga ngay kat mata ilya ke nga liye Mike's seminar na nga Mike's video na kata may kisien may ngay kata hopeless when in clash da baile kat fin flia live clash na fin fail mas kya nga ala when live clash kya ta shock to got papa long sila yok na sis el te kan sila talik na dali in palagin may kayo ngay sumna ki Sodom Gomorrah mesikyak nga kumisingi kat pa awlol kat pa epenan kuy na epena Abraham kat intercede na singkat ke broilash katlen lango maklugin ni sikat na singway ngatem kat bu ngatem kat memata nga fact ke mapaybala fact na sis pang kadmen fact singi TSCS wo ta shock to longlang lon kat fin faske il kat il yok long sila lal na sis il diye ko tiyang il de kan fulela kada mi blakin maubeng pasupin rapture singan iniskat le metliki makulu ng patat na fin fela na
Ash kisin siyak saya mitli kat pasal millennium singa in na kat fast na mit. Lementi faga. Allo, Faga bella sho. Shaknawo. Booksinge fakir revelation na chemagata ka polisi. Da kesben kom fakaloi ngalala fung iswas la ikekla na shesh. Pinpa ngasomne ke saptalong ulan. Pasit kosan katangyak la setan. Tukun siap la sitaw sindia pasit kosbangen. Na setan elfa talayak la gi presin lal. Ngamo bangan ba kume academy na sheski lan Belgium fale na to nigi second coming singen na wana nga sunga somlis na nga kina academy ke kum samsam kun OPE kagim samsam kun ke ka fen merat silan lama baka de tangalye bege John what is la focato kolon lem faita kya ngi Belgium ma merat ke na ya fasia dan chut pelan chugun fast mit Kal lementi gula. Nakita fast na mit onage lementi il vako. Masi to kuda samram kuna pa takoyak luosinga. Mitligina takoyak luosilan. Mitligina sakluk ngan just a window. Mitligina takoyak luosinga ito vasikya ko. Mo mitligina tausin si yengan ito vasikya ko. Lemele verlook, na isam le rapture, udekyak matalal fungi, matayin ka siya, akflet nga norek, na mo as verlook si. Lemele sikle bel si ma, may unupe sikyak, fekle, asike, me, onen me ang kumlile siya. Men as lupufen ako, se ma as je felo ingina, so na vliekle. Pelsi may fliak lelos ngan may unu pesikyak kainin may unaw pesikyak sema sha lon mait ma enwoki ngan e alle lalo elo na natin measi kung kuf lun sha sema kung sunal ibel in bel nge Bible be fakle pelsi ma kushusla lap nge oreko sikya ko kumilile finol nge inka sa o na taul si o na lipukpuk arpukpuk Kitin na earthquake simising in California Big Bear 3.4 si katira pala na skimot ko kung finga dat liye finol nga an mukui kasawan ripukpuk mga timafushes. Katikan wait lala ki italas ng normal human beings. Katikan fathom katikan kalim ki masikya nge. Babala babala fact. Kusus lala bisikyak, may un lala bisikyak, may da enwaki, mit samal ingin na lalfong ila paila babala fact. Ilo sigin for la. Ito ang misingin. Ako fin for lang. Ako kan proy na siya kinaknas kat for lang katla iskat. In Belsi nga, tatlan gawan mait nga, pangan Belsi may lo si somdigi fellow. Kilos 2 ko kan lalfong lalosan. Tatlan gawan los. O nagigusli ke ISIS ranting Christians fin and Middle East nga. Ba 144,000 siya nga ni Samram Kinyak. Ilos na kumang fast siya. Often niya siya. Or then dip in blood. Kanin mga Bible of fact, kitin de mga kikakasig, kitin liksanina. Loy na kaya mga kikaslan ka fact. Mga assume na siya sinigas matash. Na parang kata falok, tukun ubing ang idak yang kanin kunakan lan mo it, falok, lemel cool, Bible of fact, build his kingdom in Jerusalem. Isang Belgium and may nakat falok in glorified bodies. Kat kumdaliyo habi nag lemel molyak. Fekle lemel sikyak na sin matamal lutlude. Siya ko lang tigyak la il sikle.
pangan mulin manon glorified body si ka charm kingan manon na wuwus na da ka cool ye tao sin palan bel singan lubufen lon ga ngaman ka Gabriel ka Michael Cecil dal si messenger si with may unse na nga mo Michael ba charm kingan Kaya so kaya for bonfire ka kliye. Ilda ko uniya onay na lubuven lal sedan ngan kaprilye koloko nang nagalabang mo bottomless pit. Sige often niya mo to mod ko bottomless pit siya ngayon. Kung bataan in loss, kung batat na batat, kung langer, wengin kapos kung na batat. Pangidek yung little sedan na le. Gabriel, Belze Gabriel, mawu magana ba si kaya tao sinsingan. May tayo mole bat, may tayo mole chunye, pelal, dilsam ulang matter kay Methuselah, Enoch, that's ask ye unfuko, itfuko, alfuko, yefuko. Molan may tayo Belgian Elois, fact Belze nga ni flokle, animals, marak ngayon, kalang, fakle fox kan we kainin osh ng mata shitel wengin le mata enwakilan marakra na may tivin talik awus vin misen bel singa nila matwala la ashe ke yesu kato taigi na nga mga reject news sila may tsiyash india yesu ka kush o ale na to bakit matwin awun bel singan bel singa Trump bel singa sila kapri yataw singan na dukun yataw singa safla ay friya klaseton for the last time bel safla sila subesum shife metliki kapriel na safla udakla na ke a for singan Bangan bel sa nanon ka safla singan ni sikyak ilos sa mawang inege pugin mol ita fa som fur na dok mabat-bat. Na isam la Bible of Akla, a fur singa, maurikli na sil sedo na lubufen lal. Tiya maurikli na sil kum. Ta shok ta sida lal sanga sila na som na kaya. Pwede ang ilski den chufela maid, in boss maid, wailol som mata fur again singa. Na belsi na kabrim ta fur ngayon, Bangan palan bel si mga felos vena ikanawsyak le sulbe masayak le in pangan paradise si mga pebble sham kun. Bangan mul na dok mabat singan. Na mana si kumin chike non ko. Likshanin na loyang na ke if in gaslan god on yetaw sin sinimsing fong amali ilya ke masaya. If in molan mo ito, mana nag-mol siya nga If ang ako mali, ilyak ten apel na sin mo ito. In fliya klan sa plus na sin kat. Kiten mo de akos kastan kat. Kiten log nag-ima mo ito fact. Angan. A fact main, bangan be, masing anangan, isfinaksyo siya kaya. A fliya kat, mahal klan sa plus na sin kat. Ang ansum, akfar siya masing ikalawi. Weng siya beluto. Na bakit ka kanon malutut siya ngayon? Ano kaya nga vaga? Faikalo siya, ta shock to, masima kum tiyagalim kaya, makum kisin siya kaya, pangay bel sa makita kain sumlal na kaya kata siya sigin mo kain topokla. Na nga mo, pangay kanon malutut to, lemon tea, fin shock, in Galim, sin met na kayo wak, then makain, if inash kisin siya, kung ano nga vaka, if inash kisin siya, nang manas, kuwas siya, nakatafa, sige, tapuk. Get out! Lamenti, naman surely. Pela bigchin siya, finash, ka finash testimony lowos, kos lang siya kalembye, ki wala nang langgat na si wos, pela kachut na si wos. Alvin Wang sin siyak ngan vakulo malap na sil dam le shirle kaksakin gat kiba el sang na silin gan gashigat ke
Epangen magat kaina kalimiki lutut papalaski fakiako. Askin seksi? Sistaklu, ngakoin wi sak amaklo. Kaya kilaman lap siya kaya nak maswakla sa kumuhan kumasya kasagat. Masupa ngayon amtas sinen nalulu. Okay, kaya kilaman lap. Ngalong sam ki akse yellow with tuksak la sing pepalo alet akse kula askang lem yok lowos panang koin takot win kasagat. Mawiala na yung anin long as Why? Muted. Tako aklo kulit sam kin tako aklo lan lem. Na kacalin kela tako si meda pa king sustelala. Na tako si aklo an pa lem na ipsi medan pa rapture. Nang may talal po nila kaya wata talakla sa kautak kung nagkasyaw in minitang siya. Ipsi akluan pa kita ko akluan lang man pa kasi ma Chrisel ko usnit na kayo ma rapture ay niya pa may talal po nila kayo ma somtaria. Well, sa kanake may yung sitampang arme katong sana na akalan niya ke matawayan pa ito sam ke matawaya kya may yung siyangan pa aksa fiela na pangan ipluang mo me askalim laskela tako akluo el ipluo rapture siye na masisaflan pa tako ke may yung akluwa may yung arme katong na here taka se make your rapture akalan ke ko trap mo as nanon ko se kipel singan papang Testament Seed of Christ kanien matalan Christ mangan pel se ma eitat yang malenen orek mawalan kai siya matalal po ni kain wiko was long and nga pangalan kayo malayan or mawalan kayo siya la finne metse kiaurela or mawo pos mapole la kalami kileta la na sin kayo sa church ngan akauli ake met ake sakat kaslan kat ake luti ki kaslan kat ko Afro nasun mo kainin mga si pensakat laki wosada mga paitet yang mawona sin mo nganon ko ke kata may ta mo wenin mawo katorela katsun na rela si kainin mama akalan yayakman kasakta kela lai fungilan metse el kopeng wisum ke palantel singan ke pelin rapture pangat etala pagka sa close ke in point ka sa yang ani tala finne when norek ma wo met sorela ona kot kalan ke peltima sisa sen ni se bin taxi wait kuluklo wala ship in fin taxi sie sak mo play me sam ya ke kontom nine veritas when in ma wala ay may kuluk se ne kel ni se ta shok ta lem el tikana fat natin mo ilaga we nine veritas na fall na ke masi ke rapture ngan ke fat mo mayit na kawa malalal po ni finne Yes, o ye wongan my Lorella, ila kain som keshipen malalal po nilal ke Jesus Christ. Akin seyakian senge in kalim ko to na sis tapas matebuya dipenarle kalim ke la why lamat se kain me may lalal po ni Jesus Christ makaya na ay matate at
Ente we lu ko ente we kainin wangin sa kaklal pa yalay ko in we eight mol kipel tingan. Pange Unmuted. mga tisya yun na kasha lobo in kain thing and kain is kalam lokje. Pai global dignis pai dignis sebe bange kawasu. Well, aloha kay wanna assume kasha yok luminga and we akon yesam from the rapture oyepe me vaxia yemam gashikat kian naki lan naka ngama naki gas makat last dadik for gat mo me opi kalena orek malasha naki kung samram ki gulingun yer singan sinsiak na usi kung sukat ngan bukan naklum kan me naklum ki OPC kalena singan naki me tolong lime kors ki matkarap sima sang kai si talan na sin kai si matolu aki talan lime kors talan luo katalan siya na mena naklum ki lana senga no pinasin kan matingunya siya ngando kirum fuga isye sungge masingan kasha kumkan kasha katke Que pueblo mo il man se la ko ni Jesus Christ says mo kami pa la lai ko ni na ta shokta ke su ja kala ni la ko ni yen more ma el ni ta shokta ya el din no te ora ka pamai na kala mi la ko ni la na yen chat ko ke me te ma som putun ya ta la te na ka na kalam lo kya pa wenin mol na sin wenin wol na sin amay sumasaka ja kami pa wala ni ore ma na ko inas kalam ati ko tulan natin met ingon yer say wenin mile wenin siya ma wo me lorela okay I accept it Christ in fact he did that in ma ele sama lewe nine very tired. Leventy. Oh, glad Shirley. Out. Necessary Nesibe agibe we pain kum gloke kasin kasho kum shagatin sang akon modi last no ye ko an ngamo kisi na uwas pam shakaya ka le se kacham kun ban se we rapture sing an ngamo lemon since ka ki victoria na lemon deal the pok lar magin roams up the single for share sema paul el champion kin na scene met Christine Finan Rome semala fosek ke governmental system super na ke molin lal fungi sema paul el chikin na akataya na selos nga na ro paul el vakif roams up the single for share el fa ko inge kum fin fa ka lem talayak le chisel lem el lal fungi le kat el akmol yak ligi mi se kum fa mol na poli fact na sin met lalal fungi finan Rome sa ma katkaben kapasyon na met lalal fungi las na misenge o kispen katala fosek ke kainin luti kainin fakak kakanin naklan met mauta kain chike akfashe kaslan god na robol fans in met Christian Finan Rome ngayon in tuna ko ke man lusin de ilya ke orik malalo san theorik ma ba mole may infesin lan may tadalik Israel in Belgium pa ilos pangon na ilos mole kun masama masaplal Moses sa makfasyak tao sin lubo pero irol Moses ni pa soon takolan lemil da actual sila napapolil siya nakfasya o na kema Exodus akale mila tie mga tie makumuro nakikise kiselan met medo sa vakla kung pinakala ko na kiselo nakumot kaya kla asmas falsi ko mo na sintalik sa wiyom kumintui may kum sumak orok selo sumak suwas kum le met urine
Mitchell, that some like a damn got Mitchell, you mean, and the va, we see clients up Luman, we see Magisel na bara bodil chikila na kelemi il got fin faka lem de lek le god de lek mulje lek lem ek het lifung ike ik galem ge mugila shona buying and met ma kat galem ge ma we som ge belsi ma kat along si faxlo ma belsi kat talak yak ngan gacham kun udak yak ko I mean sigara bin gas la na kum ngam am de men gas ngan evin wosum ilusa mai talakin yakle min babala vakle luwe mata in filo sie wangle luwe an mutul sie talakin yakle nan nesi be kungla walap ke kisin jakslo wan fijakin vaccine ta bokla nga lemen deal ta bokla sin sietli kuyash ngai ke Victoria na ba ke akon na vaccine ke Victoria nam kula walap fijakin gasho Lo dawal Jerling ake jika vlog na rol diginis continue Well, masih me nanon ko ngayon ito mo as nanon ko sa plase kot mata na mo nanon ko sa plase pa masih panna awanay na kalimita na as kainin matulu nanon ko si mit pake pa ko sham tuwing ngayon na ako papel si patlong kita sa trailing kita ko Hinta ko kita si mayon armagaton in safla na fananon ko safla si ngayon tak pagka onain sa mo mana sin met kuluk makayin na Correct. mayon nanon ko si kot tangon mo panangan pwede nanon ko may ketla met na kaywa in long o yelay kita si matafela Ike kana sing met singa len ti fena akulen len ti fena pala kana kalem ke orolal mata fa so da met wongan ya ki pel singa la tel bina non ko singa ko ti sa mo met kuduk makay nao pie met wa ki pel singa ita le wite ashkin non ko singa ko fakya Kula alla wo kusin seksengan. Lemendi kum ako la kun tapu ka kum Akikisin siya kanin me Alawo sing halam aloud nagi reference ke Biblean Alawo sin siya simitan fogyak sin siya simitan diginis ke sa mo nanon ko si mit pa ko tilong kama ite kyang ma wo na sin may malaya na lang kay ye na sa mo tel ke si pe code kulong nila Okay kan sum nagi scripture an dam na siya ke liye nagi ipsingan kata siya ke revelation ke ka alawo kat kan sum dak ke anche di medo singal di megos singal di megos medo sapta singal di megos dakin sengan okay ready ela ila kang pay na nga fak na suwas la lenin na non ko kadele akademi pa ko mata na sin made in an Sodom Gomorrah liki na made in an se am da kumisam ki nga fak kada ke min mana ko masika na kadele se akal na ses okay ke masika ke Sodom Gomorrah kadele April lang ngafin ko na mitlam ngoy kumite kana usla na kat kam ngem basen vast ni tie mutsinga mutsi fan na kadel isla mutsen but lot na mutsa na bonang los kana usya kle
Okay. Katfin super read na bangan sumna ke sapta singal siye super John sapta limekos Rome sapta luo duo bida sapta luo fasia kade kalam ke context lan foskan na fon na le akate le katfin is obilashin ka sa mutlalari fungi kade ti wi pasalan non ka singan mayen kumtikan na non ke peluo Galim ke. Super vaak voor zich ashkan. Okay, aşke delgan sumnake doctrines. Oh. Aşke nembolongol. Tron fash non go safla. Okay, nou. Fos gumaluo gash Luo pide sapta luo fosja. Akkeringile maton felse ilo solle dain mit klein saplan grad kan mit tol siebangan. Akat kan sumnake chut sapta on gosh fos Mot jut on gosh, wangin sapta ke. Jut fos on gosh. Si bangan top jut on gosh. Kuwas ni sam la lubufen sama akfal ye ko sa ingi jakang na sa los sa sisla en ma awkward elos in matawe elos coppery in saying in and lost my bad okay mas ram good minds mas isikyak nasin dangake kden galim ke le elos sama non kayak ngan ilosima mowul ke ye tausin sengan ke millennium sengan ilosima mowul pangan ilosima na non kaya mayen matlalal fong iya tari kat fin kun rapture sa ka charm kun ilos kat sum istari may rewards ke opi au na ba flok we sayings lal los ekin mo los katolik na din kat tarin besin ro kadet we pasala na non ko singan non ko kadet we pasala na non ko singan manasin elos ma mo ke tausin si yesingan na tausin ye singan bakat arike sapalong ngan ba ye kulo ikat yak man umin klan sige sumni ka long ul fos singal si ni ka singal de me ko swan fos singal si ngali ye si tron la fash el se mata fe lo e ko shawang le e diesel ye en ali met misel met verlaat en met posisel elos doe je met een throne boek na kayo wa effect oyen orek malan met ikek ikek la sie boek ikek la se sum le in met na kayo wa se effect mol mabat bet during god na booking mol en met mi se elos non kayak fal na ke masum lagi buk saying na mea el falayak met mi se en mea el falayak met mi se me in meao mi se fel sin met mi se elos shakayak pe met mi se os yerolos elos na kayo wa non kayak fall na kiorik malalos na mise fel sin met mise ta kay ni sisile na in lolo in kal safla na non ko sa bangan lolo in saying pa mise akluwo elos na kayo wa sa tiya sumle inen pugin mol elos sisile na in laloin saying
Kohel kyllä mä lähtön siellä ipsilakin laina ka opian mga dagi keski metodolong lume kosan ki lopantalan maita kyang sin koya toluma tutut kengan si mga totoy lagi nga lutut pa ba asma mystery mga malan kat magay nga ko flako next yorol man kasta la look me Tasak taip si mga akwot na kaya ba kitsiya silma I am the life nga taka komine small na finshak yok sila kaya nga luti fwek kaya ba ngan kain we a small jenge na nga likilal fungilak in gatla leyen orek mawula ka pakatayaki ka kuluk la ka pakatayaki ki metolong lime korsngen na finrak si mga askenge na ba in way small matatpat ekat fine fungyang gigaslan gat in ngoke lut ke kain kan le langan madalin dakana yours kadin sis la kingan madalan gat ale upe el jakulukla na india pekat Panang ipsi mga focus ke omeda pa ngansang ngan ridi malong rek pas toing lali ko san nakas man sikasik pa ngan sum nage uska ben lang rek malu pas toing lali ko san rek ma vinci si was lang lakos kanda wek na Riti nga si was nga lalang si ikmalu was toing ulagos na ki gasyangan toing ulya pel jinge ba Peter el sis laging on mayen el si vena el we inner circle and Jesus somna ki Mount of Transfiguration still Mount of Transfiguration o yes ma Jesus sikang Jesus ya pabana kalemiya ke sie Thessalonica ngan makatri di bienga Moses will represent met na kewa ma misatari ma me misatari flokin yakya Elijah siya akademia metus ngalit ko pa sang kenge Elijah la akademia ke maasima talakyak si akademia ngan elos masak na mulin Belgian etalakyak na kipukan yung inmula lasingen na ipsi mayok si ngagi na sirske en kataswingin aba rek maluto yung lagos fak mabirel fak na silos kai si was N94 la iki makuluklal baptized in Jesus Christ the makuluklo was when nakmanas na was Roswa is gat kingan madal. Nga kung fines may kitilan ngan madal. Mana kayo magat finshakin ka din akfasye kainin lem Jesus Christ matlang ula siya. Main sewo mamait malip siya dutila siya. Kamait makatsige ka din siya rik masing tafel lang siya in ace kainin sewo may ngat mali kada na taksilal damdal shirley el reside la at pasta si kat ni pasta sin siya ula siya na ngan matal finashi ni inkat kadala na tufin kastan ga da fashionamet inkan pendoki talik na ata siya inda ka nagikalan sa psinge kahingan fungyang nagikalan ga na first time ulya bakma tawalilalan ka orekla na siwos and na sindalik na duwos o yabe mit nagawa siya matayan lois le elus nagawa siya lim katlash el bangon man na yorol na efka kapastan masinga kifak magos forla na efka na get Sean tolu sislak dik Sean algos first tolu na ge singal siyan
malemilange ngat che ta kain ta kalye kos ngat ta kain kalye kong ngat ka na yun kain mo chi kong man kim pel chi mo da kam tan si mai los mam tan ko so se na yim dal na shoot da som na ke rom single fa sia si mat fa ka en ma wang ni ta wi wing me mo che vina ko lan mi je me area em guling unyan chengan nalingan in ta kana sis katin kain kon na gi kesla art la sa katin kain akesai lashkagen gaslan gada in mausi pan matalik na das ngayon win se wo anaki malutut na ki Wednesday an fact mo mata in me misle reni misle lutiki gaslan gad ma nau pe si bakatin sige din korin ye siamat kalanzap orek malakoma anaki faksi piye nga makadin ngatlali nakita kasilan lemnge nagikat mo tawag ikas ke samsam ke revelation na nga si Vena mo tawag ikekla na si as mga sek na nangan fulok lebe lutut ke da fay kalo si ngayon tawag ikesla na si nagi processing na metigi nga kan sumliste na met ngan fulok lene ke orek maluwo fastong ulan ko siyan anaki Peter el orela lutisi lalngan kes benel sis na kengan madal $1,000 for la kilos dipsi lutilan lal Peter ran matol ma Peter kade lusiak machia si lusiak nage eklesi lalngan transfiguration makalemia ke meto singalit ko ngalal fungi mo aspeke look ya siye ekle mat simnaf kogo si bakal John ngan bakal tialim kengan Peter el ekle mat na fokogo ke fakaksi James ma batutut bagay makadin orek ma fingat lalal fungingan James el den asangin kemisya na panang el upgrade na pa na lame misya ke siben lalal fi conviction dahil ke rek masinge masipan ang anikin la me specific OP mauda ko na si kong ke rek malakuma focus laging na ang anikin nga mo kasi pa samsam fact testimony lang pangan kain ui evin ngami siya tarin belgingan in kain flokonyak mo na rin kada naki flokonyak me mosis evin ngasak na mo in belgingan inanay light siya so wek naki pukan yung singan panang panganip si mga kan kasa kayan masib na flokonat maika in si belong ke kataksin siyak maas ta kasa maas irubos wangin siya matitan na phone na kanon pa pala ta makatas kaya katagay ni akesa ike fasnbet lamala Levendi kung lamala ke katapan das kisin siya kung akin na efeklo ke kisin sik sa mataw yak piang amalawo alawo guden non ko ke masiyok sipe mitligia pa may tayo mole le kat fin mole bukla current polifancy mit current le kokot nikin lak sibe kat pa non ko lubufen no na sige mod ko kat fin non ko lubufen kalme pa tukun kat ilyak compassionate na yun lem not lang kat manatin ka at mana wo mgena pangan lubuven je ba lubuven ka kalam ke fakke ai se ba Jeroboam nage fakke pa seraphim pangan kanin lubuven ma Bible of fact masi Yorkshire Bay me da pa molan kai si sinsie in mole masen ba nga akikiten luxury na
loing na ke na wo kat fin mola sha kat fin sang na sin kat na mo masen pa yok shbe me ta kiden luxury na loing na ke na belchi kide showing na ke pon fa i mulut ta na kada kan sum pangan sapta na ke sapta force na ke force kiden luxury na loing na ke masema ashan nga kulo nga fin shock in galim sin met na ka masi yok shibe emet molan met sin mol bakan masi yok shibe nakat kan shamram na ke ba na ke details se wa lemon deal elak fashing nga alin si sige nga long si nga fin shock kitin kisin siak min pangan mas makat kan samye us we got ke mit ke de fashion di kan along si kisin sexual na sepe ko degini sepe an glomalla al wo Mamo bench of lock na ke glomala tonsjoli sapta koskum samram ke rapture rapture boy aw na kuma ye koshibangan boy tukun rapture okay pa yeit koshma lut yeit koshma ni regulate na ke yipluwo 3.5 3.5 Belsima rapture singan sika kat fin som na pumdak pon vaing ena Belsima kat krenikin la sa antichrist singan neke na talik na din kat ka metlan ka di dakla Bakan belsi akademiyak le sa antichrist singan na Belsima kalandangan tukun yetolu dafo ile enwoki na ilsve na molyak na bakan Belsima fell on the phone na fell on the phone na yak flat yolol na ilbay okay bangan na sapta kaskan akos sapta ngamo masingan aske klen check yan na suke sa sanga Craig Triple Binash met kan gasha Mangan kume aşke single sapta single dolu notolu kume na sapta single yaşam gün merotlan lam singen kum mga sumonyak peki mga fa aşke buklal Daniel on course was longol dolu neget dongol lime course Nasibe Palan Bell singan pa siyang yung pangan Bell in kayo lal Jacob. Min pangan Bell si mga talik na din Israel, ito ba 4 lang. Linin Israel pa cool movement singan. Mayan ilos, chat na matatapaan, tako, dito ko, tapaan Messiah lang ako. Dal siya tapam dal ba Judaism simal dal fun ke ulayang dal ashna ke ulayang ma dal fun ke ulayang sasa lemon di tabok lak to okay na tukun rapture na may fancy to go on if the good rapture pangan ba rapture sikyak lun rapture ba resurrection of the dead molyak lan met ilosima mise na ba sokak singan bangan iipin rapture singan na belsima rapture singan sikya ko na fellow pangafakin le pag great tribulation pasikyak ko pa yeit ko singan nine bolon bel singan bakit sumika revelation sapta singan sigil ramgen met sap luwo Pablo da factless da nake Milo sak fashe Pablo fact mo evinde Moses ka Elijah ka ina ka Elijah may mit ina ka Elijah pati aplagan mi sa may mitluangan waki tuwid da lak fashe la makunelo son Nabande si Wilram Gidbangan the battle of the Armageddon
Armageddon bangan masing ram kun sha lan wait ngai sha ngai on nai nga mangale fit nga ulti ba ba la fa ka ta shak bangan ba para katin ala som lal na ke mayen ya kainin ip kan fong na phone silas Nangaki Yokien Shamram Lasha then introduce mga made my long life sing in makain is. Askal dan forsek. Or ang asang asum lal na ke. Main kat fin sum lal kat fin main kat panada kat fire kaloy na mga nam ilusya mamada long inflow ko na kaden pon fay yen mo na ko en galim ke ban nesibil fa nganla askainin ipshu Tama ipsisuk ngayon, pangay kanin ma Bible scholars dahil mot ko may sikyak. Pana kong fact le, kote naman na kayo. Sibel kada tuya mo dan lem na kada kababa ka at kalem Jesus mesi sikyak ke masing mesi ngayon. Kada lusi mafal na sis kada nito. Na oro masi yok supe me ito. May day mole. Masin ba kadara Bible study ya. Na basic de some point fang na kada sa masya degni sebila ilen da weekot point fang ya kada kanin ipshu man. Men living sham sinala sin mo amo ilosit de galim ke. Dati ba ga post with the gamle me rapture. Da ga wunda sham awsi ga rapture mesingan mem de la leil ja ke. Na bangay sipe min ngake may fincha class or lementi ang amo ka charm ke ka inse sila ke fincha class pa may da ingkan ta login na ke recording sing na kal askal me yan si okay na kumot kuma bigon buklal John on fasing ngalimo na norekle kadin ko na kayo kasha maya sandie fakla ingena sinjin kenin de forsek tamdal shirley ngangatan ke chapter singal si fakshilo mingena la siamet luong na si forsek mga sekretariya ba Moses Elijah ba samsam kenjap neka Elijah hina akalim ke men Bak mo en wo ki bel singa man musi sel misatari ina ka lai chapa me talak yak na anaki digini sel vaka maso idagine Moses na ke an min bel singa Shalin Kof na kofe eklesha na maso fakyak Elijah ben na ke masinga yo may yeto lu dafa si wangin golf. Galing ke. Na oro bagay pa nga sa sham kun tiak for siak mate. Okay. Ero mo tanga kasi kita complicated na bimam dalo. Dai ben ngay dai dadan cheng. Okay na in wrap it up. Kain academy matolu vinas matolu ma kat kain uski fa kalosing som musengi Sibena sukanu bugun la kade pagana klal ke matulungan ko umang si wrap it up ki masing meta keden mole sang mole na sin lem Jesus Christ keden sang na sin lem ilen bagan is mole la so bagan masing me jok sipe aklu keden li mau be se mai sik menge keden ito kalim kila mange kat matali mau besika ngai kat mu pe master ko ngai upe dikina ma battle of Armageddon ta ko inaksa filangan na actually kat fin mole dok ma bad pangan free gifts ngan na anything in between kat kan jam kun Kat kan jarum kun sige pon vai ta ma tulingan pa mo yok sibe ke fak ke kamen sumle may akal na sis kiden de elia ke ma sikyak fin fela min mana ke wakadel akia dari lemen dia well kulo mala
ala kalam kisin chiak singe sikyak ke ben makalu kisen rie matsinge ange mensis sadakan kalu al fakna sin si pa na matlal fungi nataka sadakan kalu da hotte winan ka me toplom me ke kain singe fakna pianga matkalan sa bin der ke ni korinya matkalan sa ko matlal fungi aklu may sikain dutut payapal anang akom klan sa pagkat alalo matiwinan ka sao how can that happen neto plom gigsidyak sila na Bible of Act mo first or auklumanin na mulumanin mo kalme pa kumtram si was actually ko pang mas may lalvung ya alle sige na first lag the points lal dalin actually in mo ibin los ko flafag mas was naro si mga mo si mga si pang mama met lalvung ya yok na katmit ko siya in gang kat long si actually actually clash kade may tayo ito of kala kat fagak kasan kat chuos kat fin actually na actually kade of kala kumya mens kutuwinan ko siya o nga tuday may dange minutes na to nga nga kung finalal mo yung galim Jesus Christ kuwinan ko siya may tayo fosek ora di mawusi kat may kola na yo kinuyak siya nga long siya siya mit nagijibin nga siya gaslan kat in back fashiya ko nga siya koyak na fon nga tuyak siya nga mo damal liban nil ko na ekpe masingala ngail de wim dak siya ko kade sham da aspelti de ishe pak wubek de ishe da kade de aksik siya gigi ak fashi au klasha mala so babala va let you yes be yes or you no be no Leventi fica to klafin shak kulo malap ngafin matlalal fungisi ngaita fakala payuralaga me kela dia le me gos fas longo luogum kan kasakat na ke kadinita la fakat thermometers gumasang vona ekla katashi ki cleanse apply ka katashi as a believer ko me shikasak fakagum kan nakatayan si skip singan ka na si kasakat ke kal di investment for single yan il fakak makuduk na kawalan mo ito malap na longo luo na longo dolu ka longo sina ka longo dolu academy fakon ngon na carbon marit singa na academy la fakon ngon wengen masap kon sang line me fakon long ngon palong si pangan fakon ngon in long si ba kumin moniak kumin slakluk nga tinay sa amin na phone na to ngayon nagigal dia lime ko fos longol siye an gifakrangen longol lu kaya dia lime ko kaya dia emphasis lime ko shingol slakluk Okay. Singa longol siye fak na longol luo fakon ngon balong si engon misle mo bang fakon long si engon misle mong fushash kalang orek mawo aru posisel si fena lemfe wengin ma supply maingi nabangan fosen bangan Molan matlal kung isa kalam ke fakon orek malalosan. Fakon orek malalosan ka fakon mulalosan pa kat kalam ke poly fancy metaphysicists nga in academia ke tin academia pa kalam ke long si lalos. Doon di kulo. Do malap pela nga si beflono to si was
siya semana kikisin siya kakat kusay lapela na siya ko aske asro ba siya yung mga kanis Mä käyn na poikin. No, not yet. Close the door. Almost. well na Apa yang kamu? ja sam ik bella sak na ikek Ngawi ale langka yok ke cuma urusan samping le mau la pa yok mau len kai ke ma tin koi mun yak le pa yok si pe na ko ja so me ten koi mau le na in ke ne ke sa ke ko ta pu ma mai ma si si ele ti pe ko ta mai ma so ma el se la ka ma ko pa ya so ma ke mau ta le si na da sa mo ngawi pe ora ma wo ngawi pe sa ka ngawi pe ka so thì thì sao số ngày chạy về cùng mẹ tôi luôn đi mẹ có số tiền cho mà lo trả lời nhé okay cái cái tao phải trả là có thể vui mua có thể để ở đó là số có thể là có thể bán mình có thể là mau có phải vin bằng màภาษาเสียแต่ก็น่าจะจะไม่แก่สิกันจะดินแก่ขึ้นภาษาจะงั้นจะดินเตกุนgood question very good question ده سيبهم كله ولا وكسين سكسكن لا كده كده يتفكع ما يدي ماشي عم أتكلم يا نسير شوفوا أرسلوا 진짜 عم أتكلم يا نسير شما بلجي ما قطعنا يرينغاتا ما كلو كلاش يير نروتو المانجان لا سيبه فاكي بابلما elaknas na sigat wider than snow. Nangingat lang nagi ulen sa asyan nagi mataas ita fak mo protocol san. Ngay lang si pabalyak singan men wensan ande siya kipel si mail da kang pas nen bige. Nangat lang yun nagi mulak si fenala. Maturek ma UPSC bela. I thought I was on top of the world. When mo look, qualification look, health insurance kanin man kayo. To ngate na matlal pong isin bel. Siya nga shuk, patay siyak lang nga. In full way siya nga ta level na lalus siya. Nga nasip talas ko nga. To ngat lali la papasingan il demonstrate na siya na mga no iya si makatel iskata. El kafu iskat na inuwal. Na ilman kan la makuluk na kayo wala siya. Ikataga na yorol falsification na pay inlem the light. Dahil bawen kulo si fan nandin kat. Mayan, matigan ko diyengin na ta si mafak ke Bible avak nge afkran na in contradict mga James Elvac. James Elvac mo din recommend akalimil lal fungila siya. Si mafak ke Bible avak pe mo ngakum te mo lagi kadak fali masa po. Man lang ka lang silang kat ngalen na shalep na pa lol falet. Paneng masif fanal di ka na nakmanas na si ko mapakit pwede mga kumkas ko kingan madalo. Tamal siya lipas ka siya bak ngayon. Mark ka siya tolu siya. Tolu lumul na hindi po kom tiginis ipsi mga mutatufe ingena ba lakat si mga alo na jenge ikat na yok na naknas lasi ay peki mas davak mo
jak falien masapla masapapa makatara fin fel nga si oil wo na ses meta akilin ganin mangen ta sakta masif fanal kan nak na zikum ke apa kikat kasko ke ngan madal. Other than that, nga flat na assume ko siya si makan kasharan. Kaya ngagiriti medoit kos fos lungol siyan. Okay. El vakang tiamet na kewa mapangon ya lem eva ilyak na into kasailon God. Ilos na se oroma long silan papatamok in kasaw. Kilenin na non ko Kilenin na non ko eta ko mit paspas fak na sik lem ngata faka kaslon God kine kaslon God inem sislat timon paspas inem oroma usngak paspas nga fak na selos nga fatiete kos falalikia kos mit kuluk. Ngamo masigan ba teginis kinjaklal teginis sepenakeo na le kite it vagale kat we mole na nga gisbe flok na ke faxike roman le kat fin lem talaek le lemel Cadillac molilak lem nakada va a small ma bat mayen amo luwo koren ni me kos fosingal me kos fakle ma mol mada se mi se mol sa se pa mol yak ni na kat fin sham kin na ke pangan masi upe o gas ko shaila sho de gas ko shaila sho bat login gat ya ta gren de winan ko sha ta gas ko shaila sho it login ye na ke gren galam ke process senge masi meta communist repentance ge repent ge sekek nak manas senge maklu na ke wa iyakle na kumfin mi se mi senge polil fakle absence from the body present with the Lord ashke puklo Corinth na masi upe na siya pa kete mol kat sek auliak mol madafin felo na kat parpalakin maupe na kay waisikyak lagi da patatyang na ke ma polifak ke gelatia sapta limigos pasingal yangan lagi patatyang na kanin mol oingen sa may lusong madake mol ngan evati ilyak na ingasaw. Dashok assurance mo uda ka na siya pa nga mo if evis luwal kos le maulle senge il may sang sinasish may sang sinasish nge lagdeis kadetiis may sang sin kat fin is lagde pulakin se okay uda ka ban assurance sila siya na Payapalas fina fakla kumfin oro mol kanin mol singe kumfin fitia ilyak na into ko shailon kat kumfin ko kat ashmait misenge faka kanen lem Jesus Christ faka molos met lalfungi kumilo na ke mol lalosan ta los mata mol kin ma fak ke gelatia sa talimegos nge fak ke aspek ke limegos ngaliangan aspek meto fake kanin makuluk mameta mata paela kayfin ngafin cham ki molak si fena as an example le ngai wina in ka shao nga kan vat na juwas le auk mayen nga shike mo nga sang mo la asin le malalal vong ilen na kewa nga proisia ke pa Rome saptas nga lupa siluangan fact le gede ak renew our minds. Then they conform to the world, aksasige and na insiyesh. Then the coffee na ke molan fela, then ikul mola siya, in fall na ke lalfong lasha. Na parang sanctification process singan, mol oy madon ka. Kati siya na manas, nakatflok la matawar malaw sila. Pangay ilos siya mga katile, lem katle, falali yang ati ay tayo kum. Kumfin ne paye, looks up ta singal was singal ya fakle, ko na ke uda ko na siya.
kat fin mata kat fin akfashi kat ngon na kawa is pasla na siya kalme ya pa kat fin akos kaslan kat man ut kita pelakin main siya wo tikal me pa kada wina inga sao min ko fin tama sumriti looks up the singal pa singal ya in fact le inem ko hindi assume le in pugin mol na pange para kat ka benso nage Holy Ghost baptism siya parang ngon madal finashin ko at in fact na ba na suwas le opinion sila pang fall nagagaslan ngal nagagaslan ko Met sa mga vaspuyalu, ilos fintias ngon madal yerolos, ilos kadyo patatle. Kaya, dahil kan patatle, finweng ngon madali nelos, ilos patatle. Pasam sa intakle, ilos, ona kusos ko mga utela, sumsibakang lawotla. Na orang nga fakin le, pa nang, ngati mga asmit, nga wumit na ko sa kulit mo. Nga fakin le, makuner kiten la foxy visiak ngon madalin ilyak na in God. In mo kan gifas mo ula siya. Bang mas yok supeo. May kat fin akfas siya makadil. Kumdal ka ben lina fellow. Kat fin ang ganda. Ito kat fas alun na kawa, o may ngiti fas mo yalo alawon sila dal. Kan siya nagfasta siya maing. Men me ilos akfasye dalti akos dalti Islam to dan mitlangula dal akos principles makadalakin sin medan faske padang ilos palakin woye. Tanto in the pokla kasi sik na wowosin na sibil fakan. Gede ito faka. Moulan mo iti gede lige fakon moulan. Finde nga amda ke microphone sa nga faka kus finde ka na lom sigata. Kamata foot oro kanin masafa line pa pala. Kus ka na nga sirle kumitiwin ka sao. May ingat liye fakon orek maluman. Kung finde tuyak fakak nisingan, nga farat nalom siman, nga liye mugiluman, lakum mata pasapas kum mata tiye suwas na yun tangyo man. Mol kumangay kumdel ka niya lang at tuwinan ka siya. Kat limil din na in fact. Na nga mo or kat inaktan dictionary na. Flokle Svenadiekat para lemil fakle isla itong suko ngan ligi mo to mitligi kum sikonis toothpick sa ngan ligi mo tan metsayan. Peto it kors fossin going kors banget. Klo. Na men ba ngakum kan liye. La kuluklan mo ito. Yo. Kas fitlayan to na at least nga ram siga week na ngay. Il as elya lal sindan kiela. Dal te matawul dal madailya. Nangataan sila. Kumte loeng na sumsivena. Liye mo man, ye maton got mit. Le mesi kumura kum na play minam dan si gyomngan. Kumte aksyo si kum le mit. Na kumta da liye le mawu pa marongan. Ilvakulo. Nangamatiye ba na iklanjes. Kida ito. Bible si vakle asmet farag mede farag tako in sheep's wolves dal nukum sheep's clothing. Bible fact pa na katalaga alam niya. Nakakulong sil tigni sebege net nesibege muskak. Kasi siya na wuwasan na 60 pa nga siya mod ko. Lepay na pay lang ay winayin ka siya. Leme pa Bible fact. Lamenti, siyak loster ram lako. Ilo man lap nga mo kum dangal yepe siyak klal iginisa kasima kum dangal yepe climate repentance el kapas na ke vaxilal bidera. Ela yepe kapas na ke vaxi ke John Dole national Jesus kel vak na sel Nicodemus Jubilei Jusle na kat si Pena, kat follow lang kilutilas medala, kat nanos temple si. Na message siya sila ra makadalutut kaya
ngam dok na samram ke saptalu dolu ke John ngan elaknas na sila tembola metli kilos fa akfar shirik malangada nga ko repentance ngan kat na sin kat samsam na sil fuck selfie man kan la pride la siya lem dolak na sil fak kulong na sil kilang kalang lala Naktul faslong lai ko siya nilvak la mas fan na di kan naknas na siya nakalme pa lakosho kusapas ngate advertising mange kumin zumara kakanawas na masaplan mo si mo masap nga da ka usir ka raksin siya takat final ka lakate kade problems yun oye nga fakla mana fakya mavak nikom exodus long fastol valge singalit kosngan Papa na siya sila kilang siya sila nga el daru siya blessings nga na siya equate na kasi fan na matitike siya currents nga dalungan lang siya. Na baneng kikat esamram ke bukla John patramram ke sonship about Jesus Christ. Na baneng welcome na Clara Logat long Freeman. Na malang si pain da batrewa ngakiak kalemila malasin leksini na samsam na singat take it easy on ourselves lem the lack na sil fakulo na sila makuluk masmanyak na siske kela di alimekos fasingal yang that might sinful nature lasha Tasik talang kalang lalan elmanak nas el sabay ma John Dole fasingalan kos when kulo si fun na nata takain mulikat le el takain kalyikat naka take it easy on ourselves got ace lang kalang singa siya wangin molo elana credit card siya limitless infinite credit limit siya islang kalang siya norik magan kun palakan siya ulan kata Kada lutut ki wik fasham dawak samram ki John siya pa nas mas tapuk singa fakya kang alal mo aspek sin siya pos etaw yak takisin siya kluon na siya ikini siya bel raka ko yakang ala na tesis na pa nakipel ala na fal ka dinnan ka le yan rek malasha opi makadeisin ka sao kat akalimia masimit katsum no gesuk kadin mo limit repentance na kateta fakya fin bagi mo lasha kas maguluk ko tarala katasak na winain ka sao katabel si chance slash si chance simzinge kadin daga na yerol lem the layak samsam na sil mekum rocky kum fakak maguluk lum na sinadawiya ngati discourage ko Tabela losom, samsam kun, lesik kun, anain aksasak kun. Akum syuk may sima kum kan wibray. Kima sima kum fototo lagi main, while faka. Elakalemiki ay siya on ngolakos, fason ko san la. Kataya na mama pao lang may ngaw oklaw. Fok la siya na nuknuk fok. Para polel ko diye rom dolu faslong ol dolungan na elaya bakalim ge rom on gosh faslong ol dolungan la mulin makuluka wages of sin is death nangakom bilang si som nag-iipsingan ngakom ke we ace mul mabatbat we ace devrolan mul manang wangin makuluk makatora lang kadil na naknas na sirske na kumvin dargi babal stadia kakumlang la seksin katla me kalmeyan maktolu faslong ulayos mangan masif fanal dengan naknas kaya mana kewa mamusi si ramam kaya na siya kadil naknas siya masif fanal dengan naknas siya pakalimya ki maktolu faslong ulayos nakit John kada lutut kaya injil back kaya gat kisbin bela kada Gakalimila John siye
kat finchak mo damle lipan en gashi kat ki saptasi John Luo ngang Rachel damle Shirley John Dolu damle Salik finum ka John Akos akanak fashi fin ashius tikini sepe ka nami naka nekler langsi tawela kel meko son ko ritkos machi saptasi katin takani usyak singlan min malala pangan ako masro Finus ka engagegat oingen asa ako last na kiwik fasyo kanya fasyo oingen kada isma wikat nge valen ausi ipella sa tasakta ilo malap na siwos ke pangalusia si mata kaniki belsinge etari ka de proile kali eva machi pinwi langsi nawela ako lasin ke Jana os mojasin we got some to kun manakewa the belang flow no jumdal na Shirley neklara na mina na si malang si kasla ko vakla testimony sila medigat proile kalie kisin siak mate to boklan gat proige ka chuda welcome ka ta indaka injulbe ilas ka chakke ka din sud basom bukun kalnga yak ke lila kat kun laptop na kya lamala Commentary, Lewendi nga wuna, nga klon singkat ke bela, nga fleot na suwos kewa. Lamalap. Lamalap naman Shirley. Nga kadasyak, nina pa Right? nga. Sam. Muted. Nakalmen me siyak sila na siya pa. Bottom line pa, katin sakat makuluklas. Isel talan mit kolas, saklan welas, ilan me. Mangari ti si pela, ngamal ka na po, kasing pabala sa mo. Pelsin na makum me iskum yang nasil, wengin si fan na mit kansi pa iskum daliki paul. Kumasing paul tari. Lamalap. Kalmen si siyak sila la pasingkat me nga mga kalim kaya pa kot fin sakat makuluklas isel talan matkulu ilan matkulas na wayang lalal pong ila ilta ko minse na pa me kat lalal pong il na wangin kat kan sinta flok la tasak ta katen fast aroma lang silal pel na kaywa na kat kan silpen kat pa kumte sakyen ata kat mo tasak ta katen silpen na flok katen me tuyak na kaywa kat papat leo in me wailal fast pel na kaywa na kalme pa kate winan in kasao pangan ne sexual na si peta pangan mga galim ke o nga gina pa ye me sexual ne Lon na min naklamalap dignis kumsak na ash yeah, so factor. Me pasal ni na, yan ya. Kakum laong. sam katlong Pang jalim loko. Dahil si Mitchell is ang nasin Christ. Kapag siyang nasin kat, kasi pinalagi nila kaya Christ, na ating Mitchell. Italit na ito, may kaya mo, Rome, alkos, tol mo jasa mo, wayangin ka pa na mga ka, isa laliki lang silang kat. Kami ya pa, ula siya na masibiya kita ariya. Na uta ko pa ikat may kat mo din may tal na kawa len na kawa mata ko na las mate wo na katin si tala sa tin proy na sel tang ma ka ko na las na sel len na kawa kat palakin na as mate ta shop ta kata siro sari kat mana tal sari pati tala kata winay ka chao pangalala ko ni ma siro ka when pepala sak Rome alkos pastol mo ya kalan nila
When ma faiskat la kati etikat ka pasyang na sila eliskat en Syria onama te silta folok te sipe sisila kat may tantari na pa ona ki minay ko ora wala sa ora ma wopel na kaywa ta shop ta kat ki konta mo sa te na asma te ta fong la fin ne pa sa fin na naklas fin ne ngait net las as kuluk ta ka ke na para kat in elusin kenek na tes broy sang na silpel na kaywa mati wo asap ta kat sita malalal fong mo pel te matele sila na sin Christ na sin kat ke lalal fong like Jesus Christ na sa ke Ephesus chapter 2 verse 5 course but mo liya sari ke lang kalang kat ke sipin lalal fong nila ke Jesus Christ Great ta ka ke pel te mak ngon matalit ilyak na ingkot ke katis ka champay na singkat ngon yata ka na ingkot na paim ta actually mi na sisla wo masen kuluk masen metara masen ora masen ngon ne kya sikat ingkot chas koikat fanay sute me mama wangen tel sikat la islam itlal ke el istari la alfong ila Jesus Christ elusen ken na ses me sofata kana ses ele toma o pé na ses, ele usa uma fala na ses. Ao fim eu aquele que foi, ele usa se tem caem daqui, para que se correm tapete não faz, fica todo esse no fim. Pangai que acha lá na que saklar mina pianya. Esse não mal. Lo malap tinis. Kaya na yok pa kadis yung matiginis ko na malap. Nekler akong asmi faklong ko, asmi tsaya ikas lang ha. Then I recognize. Bella na si boss. Nga katay si Klakluk, yung batleo, nga bang sinasak ko malap ke filme palokas luo nga palyang ke tamay niya na kay wayop pe singat wal na chik nan ko ke kaya nga mapay na mga sak nga tasa ako lala piyesap tang ako in samon ke finish ke kata ke week sasha kula malap Lo malap na Clara, lo kigas la beloman kadin gain lo pushem, abenati ginis namina, ngakipe inaspel lowos mutwir shayangan, bela jak naikek, nakmas gas la kadin lo pushewos. Watsum nige 707, siya nga ya? Kolina pangay. Hey, Gael, tamdel, Jafra. Maseme nalang ang kulansin ka kemolak. Ke el ngailangan kan silpa maulwi ko ke ekase ngaya. Kula ke melutu to yaka. Arlena akaya encourage me ke maulin si kelaka alle paye mana kayo mantel tiyo yaka ngalong tari met takula ke kumtai ka ke nga silpe wiko so yaka silpe akaya ya na ke maulin si kelaka na nga mapanangayan na ingena kila Lo malap, tamday ko lina, nakumpangi we oyeng kumas oyeng na. O nga Texas. Mas taxis, naklara lashe, si tak,
launching God and SCP Hawaii Honolulu and Nemina in Baye na siya pe we got kanaknas katak giaklin ko buspe 707-419-0924 area code jesing 707. Amy Kom? Eh? Amy? Well, matching afak stak afak matching el de fukle ngate fakin in de fukle ngate aksang ngi kom ngake na pain kom evin kom kan gas lavin komete megat kanara ke 915-307-2457 Go use Jennifer's phone. I'm still using my phone. Oh, yes, Papa. ay check nga ya okay kanak nas karagat baka masye Ngawita na pa siya luotarye. Nga pata sa nga long to pass na nga sa kasi mo lo. Okay na from the door you go. Kamalusot sa hawi ba well global lab 915-307-2457 si Sakalog Malang Chenny no man il somore mo pangatara to fai jangan mawawan kay mo global lab ram alakuluk oh gosh sam si Sakalog perception la kara na off na akin na bain ko na ba fakula kasi din ba yung ako na subta daw ito hindi lang sa gas light pa yan na well global lab kipsashe lab 760-267-2255 siya nga ya global lab well maruye kibel nga ya Unmuted. Levendi, malal nesibe ba phone jem fact nga. Oh, okay. Kay global lab. Well, malang si fact global lab na si Oskewa. Muted. Ngaman kan la kalong si Jim Sham. Kate kani daga ni lasha. Gos makay ingi computers ke week fashion nagi conference call. Gos kan sum nagi www.freeconferencecall/cashinggoal.com ako sisaklo www.freeconferencecall.com Unmuted. na uskum yang lagyan na Levendi. Ucha Levendi in after sila vaccine akon nila okay www.alu.cashinggoal.com Kula. push ke ucha ke alu hai okay open in free conference call da Siya ba masin na push ka da nam da ucha ke next ko jaya okay akala www.alu.cashinggoal alu okay cashinggoal.com Pilo malap. Levendi Oh yes, yung kung kain ucha ke computers, matlong alimi ko simit Muted. kain ucha, kain we share notes na da siya, ke biblical notes na da siya, kain akfashima si kyakyok ke lutilan Jesus ke John, kada siya nga one-on-one balman yok ke mga kilin ke el osin matayan si ke wild siya. Sometimes le ana kai one on one na damal chale ngalal ping male post pe oh yes imam ko check computer ana ke
website la siya relation announcement an ke the ngaki ka din sumpray ke mulutut ke week fasha yok I am the resurrection, I am the life, I am the bread of life. I am the good shepherd. Mana wu pespes pa Jesus el akalem yenge na kadin read pers ke connect la me gospel jinge si naliki meto Mac Luke na ke approach genge sometimes sila John nge connect la me kanon kai si sapta ma an ke buksinge kadin siki Fakaloye ka finne kat me akatayan na fashion med mayen John ba mit sap sima wela na chia somne kena el shipshipyak finchak singyara kel shaman accounts lalinge shike imagine yourself we mit na seok sigum lang si dali maurek na silinge Kashike la mala lafkan naklan nekel chisasan matangay tangli mayak kayok maurek na sinwan kulo sinatalingan na kung kikumra pray luman rit luman kung loing na ki John Dolu fa singalon gosh kapsha na ki pe John el mirror Faxiki Genesis ma in the beginning. Pakate soon peki buksila John ni panang may pray la siya kain sum na kimangan iplak si vena keo an galie alepakan den metropo matkalensap lan alua art financier dal missing na ki tau si ma sang Shakayak matkalensap na fikit church na finan Seattle God guys ngalong be mayas fin paye kian altar el da fakik lebe malawit le minister le finan Georgia ars pasta lu etaw be finan Seattle pasta luangan pa ingin na Preston la Preston Merle na Deacon Frank. Now we at Deacons, Deaconesses, na the best of course, lay ministers, mana yok pa si kya finansiya daw nga, nangake pe katin, nanake pray ke, nakatisam pe ke, matamaluto da shakolat mati silella lan siyasin matsap awal chuda siya, la kiltawya ke, tugunil tawya ke, wangin masul persamonya kel. Na nakaya ka los pe mai te tau ya ka polil te sisin mai tamalut tu te el ngon matal yokinel el sumasla puksingal tolu kasita va tolu ke wolen sa natash ke pebal natash may nanak ne ke wata ka na sis tau ka te tau ka fuke may pray ngasit ke may pray belos Gashikat. Makat ashke ngay katin ak fashikin ngon langat in kolgat gashikat. Na in pray kashta kay wak ki makat lutut kaya ngay wala ki katutige tu trono milong lalgos ka akay sifas algosan la kat neurek ma akat tap anan patla pakit lasha anan kashpesh kat kufla o kakke ka anenash na matakan lo full ka lishong mama makain siwu makat kaniske nakikatak sa feel revelation ke fa ka lolastra paila katanulala nga sismo revelation si fastolu mat maluti ke kastal ke revelation ne el fak mai sin si bobo now I wish you all with that blessings finchak kun takatla in wiko woske Gibelsin nga kali ke pray met malang la da lang si fellowship ti kun pray lasha sinsiak mangan ka penda ke pelsin ito pelsin nga kali nak si kosyo kila siya si marsis kos man na is mong nila klong man la
naknaswiya wedok lagadin fakulogi tagani lasoyeko katla leprem katla laisi katla Jacob katsias sapayala metkalan sa plano finances kusray inus wosa siya somnawe kulo malak na siya mukat kilapan lang si lom kiwan kulo si fan nandum Jesus Christ kat fakulo malak na siya ki kung siya kan lapel si lash kat kanda gani ikastom ke kasingi fin rak yok lash tangan lomin wikat per kat fashion liginge kat kulo malak na siya kat pragelos na kewa ma uchak ke kasingi kat prage mat kolash fin vela yok ke church la fin engusray ko yoros kai sin siya ulash nanak na swikat kat papatamash wangan italas ita tete kat met kuluk ta ka faksifiya mo tong kipay singi nanak manas ak nas na siya maulash ta kung min bangon kat nanakula ak nas na siya maulash the blessings lo main siya uwan tati fresh kulo malap na siya ak yok kilal fungi lash kat nilal fungi fakaklembolekla Jesus Christ yung bilo si fan nandum siya ta kain molikatle ke makuluklash dapat mo sing shaw elo sol bay tok shell alos taka urek manafela alos sing shaw tigat len singi mat mom singi en nak na sish ke makuluklash manakat nak na sin mature makuluk na sish at siya ko gating main ay skat lalgi makuluk tok shell alos eko wala na mabagad amen 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 kulo malap This session is no longer being recorded.